Prego. Abana ubabwate. Nanyorete simi koroma choke. Ngotebi kunga matanga alenga matoereru. Mpake kero simbarati getoro. Tualenga matanga ali asendere twekoenia omorisia James Marube Nyanyumba asike gwanda kiendere primary. Efuruguru ya bororo kiera tuajeta matanga roma pema amatanga abayomorembe paka ange sanane ekero mugaba na simbara tiacha. Ekeraja igarenge goseria abantu kurunjira abasikali bae bakoseria abantu bae koni chinjugu abande bakoni matoke abantu banza gukura bagoteba ngankieki. Abamura bae bagaseria abantu kurua bakagenda guchia yolingi gwakwa gakwa mugambe nyaro to seli wagaselwa abantu bakamnyoka guchiana guchia masanga matanga gasalika. Matanga ke kwanyora abantu bekaranstense gusia matanga no abantu bagotokia nga gwache to ikaranse buyo kwanira abantu bago oro kibunoro mugambe. Batibona vuruge ibyo kaboro. Kanali gererete ibintu byonse pi nanyate go pima mangana chiko 2027. Nakinde temba resega sege 2 week. SVDH. Nene ngosaba etimu ya Matiangi ne etimu yokubuli bugabana ya machogo so nyonka Montegere Kinley. Aba gusingu chukomia bale 2027 igori yaino. Matiangi aba gusingu chugoitu bale igori yaino. Onyonka aba gusingu chugoitu bale igori yaino. Machogo aba gusingu chugoitu bale igori yaino. Gusii aba gusii bonse pi iberuete ko wakera Matiangi chukura. Nende beruete kuwakiro ndewe nsipata ite chukura setebe. Lakini bondi gasi ye ikero rocho monde karansta matanga ochiro buitwa ikontole safe. Ekiongozi kira matanga yaselu korwa. Ntoko nyara komenye njirenga bune Gusii yetu. Wekamu karansense muri nchira moko deal na gunizume for once and for all ase Gusii yetu. Ige timu ya Matiangi, this is an urgent mission mbende gutwara bone. Egere talinga guseki mulinde chukura chenu. Mulinde aba gusimba abaze gukwa. Hekaraboni ga bandole mark to ndebwensi ole guchia ngo itwale. Mono it has to be an urgent mission. Kulinda aba Gusii. Gukwana gwoka bono ngo isaini. Action must be taken. Onye nabasigali batabi. Onye no kulinda trenda. Akinyaba Gusii 27 Kerena nge kuligereria. Ata danyo gukoko so guitwa abantu bachugoito. Naru chenga ekirengo kero. Ko create fear. In 2027 onyara muri vituo. Pigo akachikuru ugo igoganyara chitegi segichiro. Amurabaro abate miora abandi abate bibaho. Bagwita abantu. Ingiki aba ngasegira amchitinguchyo. Abantu bakuligereria so munda bate chinguru kwanyole segire segitu kyao. Bangena mba wakakura bakakamba wakakura. Abasai bande mbaga kushikura. Okunoko horo kinga enere nchera bacho koro chikole sege songa nga voter suppression. Asa mo expected wakachikura mo wakachikura. Egere chikure chum erechia yese stronghold ya yobwa. Abantu bakachikura in peace. Lakini ya saa bande okoze vurugu. Ejoko kunga very serious voter suppression. That is why tumendu kutwara very serious mobilization of protection yomu Gusii. Machogu no nyonka. Oyo mwene uchi kubale vugawa na Gusii County. Ndeto kuba very simple information. Kuikomanyenga bantu bonsi bako bakira ekoko, gosi bako bakira support. Bali bako bakonye campaign mbali safe. Inukero kene amara be mokuno, lakini bantu bako bakira support mbali safe. Kuika somehow moba protect. Somehow we can moba protect. And one of the ways of protection, it's messaging. Tebia bantu what is expected in 2027. Egera nye neke nyoro kipa mobilized kerende bintu bine bimpi kotokia. Mwaro chili tuwe nyansiongo. Mokara igali ekerenyo na nyamaya. Bintu bia lengo ni biuko 10. Aba muraba ire mioro abandi bakayigwe ibago pakabe kuchi probox ne chigali pakache kurwana chisegi egera bantu mwenda wakachikura.
ekina kicho tumeka 2027 voter suppression aseki binde bikobera Gusii yetu aseki buna tukugamba lero Kalonzo nabatu mondole serikali nabata abantu bali serikali boniga kurusobo batali kusupport Wiper lakini mbali kumuira kiara no yomonga lero tiatura Kalonzo no Sonko is a top leader ay monke kwa Kalonzo ede kigali yako mwenkongu lakini nama itinga Kalonzo ne leader yem abakamba kumuramo gusi kumuchaya nkoyo bomurani in public no share asteye itire muntu o Kalonzo iba menye tamo no mulendo muna to gamba bono iga abantu mbara babogere bale serikali ndorara binde bikolekana Gusii yetu etabia yaba gusinga yarwete etabia yaba gusinga yarwete bono yachire inyi abantu bakumyoki bagwitwa igoro ya matianga ko buri president enenya ndamwamu embe mono tutagane Gusii yetu nene ndete kureshinga kechukara abantu bali binyoro byeto chitaoni andonse Gusii twira abana cheskuru moiki alio sora moiki lakini umwana agende skura kole form 4 konyale kanu mikia polytechnic mwere university kusomera college of any level asomere kende skuru eringo tamere ko igoro muntu bongo naki iga you make this decision and you act this way. That is how we can be able to save our community. Kerechi segi chiko ba the priority of solving problems ige koro kinga abantu bale gabu abakongumboro bachi skuru bangi kere ko nyoranga umuntu agwako no skuru nesegi. That's not a person who has gone to school. Muntu chita skuru ya piaga soma karuo akerenanga na might the difference between beating someone and competing with someone. Na might the difference between na might the impact yichi sei na might ngana bagwa ko mundaro amanyika and that is not good. Na might bagwa ko muntakwe and that is not good. Na might think there could be a better way yoko gamba no muntu egera mo solve a problem and that is what we need. Ngo save team ya matianyi lenda abantu bako ba support. Watch them from a distance. Kikwe gule biku soka sikulige lingi kagasaini. Mwarume msiega wetu pi akobeku inse kabisa wetu kabisa mugaso igoro sambiri etaun. Okunoko horokinga onyo msiega wako bande mo spinto safe mukwanyo rwe town chitinjo. Kuiga tutu alenjera toko manyabuna Gusii. Tugwanchira nangona baratwala monia nona baratwala. Ondatali wako